Ya dumelang. Ke ntate sekgolo he. So re tabeng ena Matjita. Famba na ba ntšhelete. Ha o le monna ha jewe wa leboha. A bona. Leboha ngwane mong a tsebo iteboa le. Ko ra o shapo tholo re media o ya spana. And then ka lunch time ha na le nthore a gaja. A bona. Then o ja anything a kopanang le yone ya haufinyana. Ntho ya haufinyana obviously ho yena ke manala. O busy etse ka wa tshwela ha tshwele ra mmona wa kwenya tla la heba pala no tse sa lo mokenya hairstyle ile ba reng ke razor wire or ke razor something 3 months back ya ikhatha razor wire ya ting ya ikhaola le tseba ke re bosi e setsa matje ka re beretenyana tloela ngwetsa ntho tse jwalo Matjita razor wire ya ting ya loma ngwana batho manala ha sa mogona o ngwaya ka trata ona ba e file le bitsonyana le fancy ba re ke hlokoloza ntho ke trata e mongwe ingwe ya ka trata le yone be se ka hlola e sebetsa o utwa ngwana batho a longwa ka hare hlong ka hare o itse go na le sinus a Tinex famba na ba ntšhelete a ilale